Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngwamukele kwesimanje sekulethela zona indaba eyifiya ngaso-ke isikhathi bibambene ngehluthu laphana-ke amaphoyisa kanye nawo-ke umphakathi laphana-ke kubaqulusi-ke municipality ngempela-ke umphakathi-ke mbukeli-ke bekubonakala sengathi-ke ngempela-ke udinwe-ke uganwa lona-ke unwabu mbukeli-ke kulama video-ke ngizothi-ke ngushiye nawo-ke njengamanje-ke wakhona laphana-ke ebaqulusini mbukeli uveza-ke ukuthi-ke umphakathi-ke ngempela-ke ububambene ngehluthu-ke nawo-ke laphana-ke amaphoyisa mbukeli ngaphandle nje mbukeli-ke ukuthi-ke ngumoshele-ke isikhathi sakho. Nansi-ke ivideo. Ngangilofuna ukudubula abantu